بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم аларга
İbrahim aleyhissalamның kabarını tilavat kılıp aytı bergin. Jana estegen İbrahim aleyhissalam atasına aytты, atasına qomuna aytты. Emne nesege sıyınasыңар. Alar aytıştı biz butlarga sıyınabız, jana ar daim alarga sıyınıp turabız. Oşonda İbrahim aleyhissalam aytты, silerдің çakırыңardan uğabı, deselerge payda berebi, ziyan berebi. Alar aytıştı, biz ata babalarımızı uşunday kılganını görgönbüz. Oşonda İbrahim aleyhissalam aytты, aytkılaçı siler sıyıngan nerse emne? Siler jana silerden aldığınғы murdaga atarыңa sıyıngan nerseler emne? Albette alar menin düşmanım. Bir gana Rabbul Alamin. Rabbul Alamin'den başkası bar menin düşmanım. Allah meni jarattı, mağa hidayet berdi. Al mağa tamak berdi, meni sugardı. Jana men orussam mağa şifa berdi. Al mağa ölüm beret, jana meni kayra tiriltet. Jana men ümit kılamın kıyamet günü menin günölerimdi keçirişligini. Rabbim mağa danışmanlıkты bergin, jana meni jakşı adamlarga koşukun. Meni artında kılgan adamlarga үлgü kılıp kaltırgın. Jana özüңdün berekeli beyişinge miras kor kılgın. Atamdı da geçirgin, albette al adaşuculardan boldu. Meni kıyamet günü kordobogun, al günü mal, bala çaka payda beribeyt. Bir gana kim taza жүрөк alıp kelse, oşol gana payda beret. Jana beyiş muttaqinlerge jakın kılınat. Dozok adaşkanlarga көрсөтүлөt. Oşonda aytat, kana silerдин ibadat kılgan nerseňer, Allah'dan başka ibadat kılgan nerseňer. Allah silerge jardam berebi, jalar özlerine jardam bere alabı. Jana alardı 100 milyon alıp gelip taşlanat. Alardı adaşkandardı, iblistin askerlerini barın. Alar oşol jerde biri menen talaşat. Allah'a kasam, albette biz açık adaşuda bolgon ekenbiz. Biz silerdi Rabbil Alaminge barabar teňep koyupbuz. Bizdi mujriminler, günökörler gana adaştırdı. Emi bizge bol jerde şafaat kıluvçu jok, jakın dosubuz jok. Eger biz kayra kaytıp kelsek dünögө, albette iman keltirgenlerden bolabız. Muna uşulardın barında çoğun belgileri var. Birok adamlardın köpçülügü iman keltirbeyt. Albette senin Rabbin galip jana boruker. Nuh aleyhissalamның qomudagı peygamberini inkar kıldı. Alar aytты bir tuğan Nuh'a, alarga aytты, aların bir tuğanı Nuh aleyhissalam Allah'dan korkup koysunarбы. Albette men silerge amanat göýüp elçimin. Allah'dan korkula, maga ergeşkile. Men silerden hiçbir akı surabaymın. Menin akım, menin ajırımda Allah Rabbul Alamin özü beret. Allah'dan korkula, maga erçigile. Alar aytıştı, biz sağa iman keltireylik mi? Sağa büt naçar adamlar, kedey adamlar seni erçigen degende Nuh aleyhissalam aytты, men alar emne kılat, ana menen ilim jok. Alar ne sebebini Allah özü bilet. Eger siler düşünsöňөр, bilseňer, men musulmandardy kuwuçu ebesmin. Men bolgonu açık korkutuuçumun. Alar aytıştı, eger sen uşul aytkanından tıybasaň, anda albette biz seni taş menen taşbaran kılabız. Oşonda Nuh aleyhissalam aytты, ey Rabbim, albette kowmum meni jalganга çıkardı. Meni menen aların ortasında bir öküm kılgın. Jana meni menen iman keltirgenleri kutkargın. Jana any kutkardyk, ana menen iman keltirgenlerdi toluk kemede bарын kutkardyk. Keyin kalgandarını çöktürdük. Muna uşulardın barında çoğun bir keremet ayatlar bar. Birok alaryň köpçüligi iman keltirgen jok. Jana albette senin Rabbin güçlü, galip jana boruker. Olu Şuara Suresi'nin 69. ayetinden tartıp 122. ayetga çeýinki ayetler. Ötkönki sabakta biz Musa aleyhissalam menen Firavundun okuyasyny aytkanbız. Musa aleyhissalamdın jeňişe jetip, iyilikke jetip Firavundun suga çögüp ölgönүn aytkanbız. Bugün kıssada İbrahim aleyhissalamды başlap atabız. Ötkön sabakta biz bayağı
Firavun'un çökkөн жеринде баягы жер ортолук деңиз дегендек ал туура эмес маалымат, мен адашып калыпмын. Негизи ал Кызыл деңиз болгон. Кызыл деңизге барып, ошол жерде чөгүп, Firavun анан аскерлери баары ошол жерде жок болгон. Ал тарыхый риваяттардан ал Кызыл деңиз деп айтылат. Ал-Бахрул Ахмар. Şuara suresinin başında Allah Subhanahu wa Taala peygamberimize "La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin" degan ayet düşürgөн edi. Alar iman keltirбейт dep sen köp kaygırasın, köp kıcalat bolasın dep anan Allah Subhanahu wa Taala Şuara suresinde peygamberlerden köp kıssasını aytat. Birinci İbrahim, Musa aleyhisselam'dan başladı. Uzun tafsir kılıp. Andan keyin bugünkü sabahımızda İbrahim aleyhisselam, andan Nuh aleyhisselam, andan Hud aleyhisselam, andan Şuayb aleyhisselam, Lut aleyhisselam. Büyük peygamberlerin okuyasını Allah Teala bayanlaydı. Bundan maksat Muhammed aleyhisselam'a Allah Teala köngül aytıp peygamberimize güçten berip atat. Sen kıcalat bolbo. Senden murdadan kança peygamber kelgen bolsa, alarga da ушундай ahval kelgen. Bundan da kıyın ahvallar kelgen. Alar da eli menен күрөшүп, hakikatty, çындыкты жеткизип дават кылып берген. Sen ушул ишиңди аткара бер. Sen kıcalat bolbo dep ошол окуяларды peygamberimizге Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala kayra eskertet. Ошонун ulandısı бүгүnkү күндө İbrahim aleyhisselam'dын okuyası Allah Subhanahu wa Taala mынтип kayırıp atat. Vatlu aleyhim neba İbrahim. Jana alarga Kureyşlerige İbrahim aleyhisselam'dın kabarını aytıp bergen. Ahli Kureyş'e İbrahim aleyhisselam'dın nesini kabarını aytıp bergen. İz qala li abihi ve kavmihi ma ta'budun. Jana estegen İbrahim aytты atasına, qomuna ma ta'budun. Ne nesege sыйынасыңар? Силер сыйынган нерсеңер кандай нерсе деп aytты. Qalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin. Alar жооп berdi. Biz asnamlarga, butlarga sыйынабыз. Fanadallu laha akifin. Jana alarga ar dayım etikafta, ar dayım aların астында жүгүнүp ibadatта турабыз dedi. Demek peygamberimizge Allah Teala aytıp atat, alarga İbrahim aleyhisselam'dın habarını aytıp bergen dep. Anan ele iz qala li abihi ve kavmihi ma ta'budun. Bu İbrahim aleyhisselam'dın ahvalı peygamberimiz karaganda dagı oğurrak ele. Sebebi peygamberimizin atası jok, biroq İbrahim aleyhisselam'dın qomu dagın, atası dagın butparast bolgan. Al da kafir. Oşon üçün ayttat İbrahim aytты atasına ve qomuna ma ta'budun. Demek sende андай uçur bolgan jok. Sana karaganda hem oğur. Anın mukabılı aga karşı turgan atası da turat. Oşonday bolsa dagı İbrahim aleyhisselam davatını toktotkan jok. Biroq çıraylı jolu menen ne kıldı? Davat kılıp Allah'ın birdigine, жалгыздыгына çakırdı dep atat. İz qala li abihi ve kavmihi ma ta'budun surada. Sizler emne nesige sыйынасыңар, табынасыңар. Qalu na'budu asnaman. Bular açık aytты. Fakir kılıp aytıştı. Fakir kılıp aytıştı işte biz butlarga, sölököttörgө, haykaldarga sыйынабыз. Fanadallu laha akifin. Fanadallu degen ardayım, dalla yazillu degen davam manasında. Ve nadumu aleyha degen manasında. Düşünüңөрбү? Ardayım sыйынып turabız dedi. Ularga gündüzü de, keçinde dagın sыйынып turabız degen manası. Fanadallu laha akifin. Ekinci bir manası ballar dalla yazillu gündüzü vakt aytılat. Bata yabitu tün aytılat. Bata yabitu tün boyu ibadat kılganda aytılат. Dalla yazillu gündüzü. Anda manası biz gündüzü ardayım ne kılabız? Uşul butlarga sыйынабыз деген söz çıgat. Sebebi iki tafsir teң бар. Bular gündüzü butlarga sыйынған, keçinde yıldızga sыйынған. Yıldızlarga. Oşon üçün İbrahim aleyhisselam'dagın başında yıldızı görüp bul Kuday degen, aydı görüp Kuday degen, keyin gündü görüp Kuday degen, hada akbar. Keyin alar jogalgandan keyin Kuday mандай emes degen Kur'anda ayatlar var. Sebebi bular gündüzü butga sıyılıp, keçesi jaltırap durgan yıldızlardı görüp, oşolorga sıyınıp egen. Oşon üçün fanadallu laha akifin. Eger gündüzü manasını alsak, anda gündüzü biz alarga ardayım ibadat kılabız degen manası çıkat. Demek alar aytpadat biz butlarga kündü boyu, tünü boyu, je gündüzü ardayım sıyınabız. Degende İbrahim aleyhisselam alarga suroo berdi. Hal yansma'unakum iz tad'un. Oşol siler Kuday dep sıyıngan Kuday çalаңар, Kudaylarыңар, siler çakırsaңар, alarga çakırsaңар, alardan bildeke surasaңар, dua kılsaңар, ugabu dedi. Çakırıktı ugabu dedi. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Jesilerge oşol payda berebi sıyınganыңар, je ziyan berebi dep İbrahim aleyhisselam çıraylı jol menen alarga suroo taşladı.
Demek ibadat kılinganda negizgi maksat ballar bir fayda bolot. Har bir adam bir faydany közдөp, oşonun negizinde ibadat kılat. Kafir dagы, musulman dagı. Musulman dünya ahirette faydasını alat. Allah'a sıyınat, dünyada жақсылығын көрөt, ahirette de көрөt. Kafir dünyada gana oşol bir jeke жақсылык bolsun, жамандык болбосун деген максатта сыйынат. Ошон үчүн айтты, силер сыйынган буттар ошолор силерге пайда береби, же зыян береби? Эгер барып чакырсаңар, атын айтып айтсаңар, ошол Кудайыңар силерге жооп береби деп аларга не кылды? Суроо узатты. Qalu bel vecedna aba'ana kezalike yef'alun. Bul alардын жообу. Алар айтты, эч жооп жок. Биз ата бабабызды ушундай абалда тапканбыз деп. Бизге чейинки биздин кимдер, чоң аталарыбыз, бабаларыбыз ушинтип Кудайларга сыйынып келген. Биз дагы ошолордун жолуна түшүп, жолун жолдоп, ушинтип келатабыз деп жооп берди. Демек алардын астында эч бир далили жок, акылий далил да жок, шар'ий далил да жок. Biz eşlik edilmeyiz, düşündü, al özleri kolu men jasayt, ana sıyınıp atat. Fayda da berбейт, ziyan da berбейт. Biro kayaktan aldыңар degende, ata babamızdan kalgan, Allah uşundu sıyınıp kelgen, biz dagı uşul yoldu tandadık dedi. Qalu bel vecedna aba'ana kezalike yef'alun. Alar aytıştı, biz atalarımızı, babalarımızı uşunday avalda taptık. Allah uşundu sıyınıp kelgen, biz dagı uşuntip sıyınabız dedi. Oşonda İbrahim Aleyhisselam aytdı. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. İbrahim Aleyhisselam aytdı. Aytqılaçı, sizler ibadat kılgan nerse, jana sizlerden murdagı ataňa babaňar ibadat kılgan nerse bardygy menin düşmanım dedi. Fa innahum aduwwulli. Alardın bari menin düşmanım illa rabbal alamin. Allah'tan başka. İlla biyette istisna munqati lakinne manasında. Lakinne rabbal alamin. Rabbil alaminden başkasının bari menin düşmanlarım der. Alar жооп берген жок. Алар ушундай абалда таптык дегенде İbrahim Aleyhisselam dagы korkboston turup aytты. Эч бир korkboston turup aytты. Силер сыйынган бутуңар, силерге чейинки атаңар сыйынып келген буттардын бардыгы менин душманым dedi. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li. Alardın bari menin düşmanım деген söz. Menin düşmanım degeni, men alarga sıyınbaymın, alarga maga hiçbir zararçılığı jok, men Rabbul Alaminge sıyınamın. Oşol gana sıyınıka tattıqtu zat, kalganın bardığı maga düşman. Maganın hiçbir faydası jok. Ekinci manası, alar bardığı ne? Şeytandın oyunları, alar payda da berбейт, ziyan da berбейт, alarga sıyıngandardı bardığın gaflette, kaydegerde yaşadı ötközöt, al düşmanlıktan başka hiçbir payda berбейт деген mananı İbrahim Aleyhisselam alarga düşündürdü. Ve innahum aduwwulli illa rabbal alamin. Dedi dagın, anan Allah Taala kanday bolot? Ma'bud degen kanday bolot? Oşonu Allah Taala'nın 5 sıfatını aytты. 5 sıfatını aytты. Uşunday sıfatga ee bolgon zat uşul Allah bola alat. Demek silerin aytkan Kudayыңарда bu sıfatlar jok, oşon üçin al Kuday bola albayt. Kuday degen sıyınıkka tatыктуу zat kanday bolot? Birinci aytты. Allazi halaqani fa huwa yahdin. Al meni Rabbim, al meni jarattı. Jaratkandan keyin maga tuğra jol körsetdi. Allazi halaqani fa huwa yahdin. Demek Kuday kim boluş gerek eken? Jaratış gerek. Jaratuvchi bir gana Allah, başka jok. Demek Kudaydagın bir gana Allah. Andan başka şeriki jok. La şerike lah. Oşon aytdı. Allazi halaqani ve huve yahdin. Al meni jarattı, jana maga tuğra joldu körsetdi. Vallazi huve yut'imuni ve yasqin. Bu ikinci sıfatı. Al Allah uşunday zat, al maga tamagımda da beret, al maga suumda da beret dedi. Demek seleri Kudayыңар eçtike payda berбейт, ziyan da berбейт. Meni al bardan, jok jerden bar kılat. Jaratkandan keyin hidayet beret. Andan keyin bul dünyada tamak aşımda da beret dedi. Sebebi Allah Taala ne kılat? Jaratkandan keyin har bir mahluktu rızkısı bilen jaratkan. Asmandan jağın jayt, yerge düşöt, yerden önüp çıgat. Oşol dan arkulu insanlar, canavarlar büt bardığı oşol menen jaşayt. Demek aytты menin Rabbim ne kılat? Al meni jaratat, jaratkandan keyin maga özünün nesini sıfatları menen, özünün kerimet kudreti menen maga tamagımda da beret, aşımda da beret, suumda da beret, başkasında da beret dedi. Vallazi huve yut'imuni ve yasqin. Al maga tamagımda da beret, meni işigimde de beret. Üçüncüsü ve iza maristu fa huve yeşfin. Eger men orup kalsam, meni şifa, maga şifa beret.
дардыма шифа берет dedi. Эми Кудайыңар эчтеке кыла албайт dedi. Ооруп калсаң эчтеке кылбайт. Ачка калсаң тамагыңды бербейт. Сусасаң суу бербейт. Менин Аллахым эмне кылат? Ооруп калсам мага шифа берет dedi. Валлази ва иза маризту фахуа яшфин. Бул жерде карасаңар маразды, ооруду өзүгө ниспат кылып атат. Бул адаман адеп кылып атат ма Аллах. Аллага Алла Таала оорусса деген маана айткан жок. Өзүм ооруп калсам, мен туура эмес тамактарып, туура эмес иш кылып, өзүмдү карабай ооруп калган болсом, фахуа яшфин. Түшүнүңөрбү? Мен Кур'ан-ы Карим бүт адеп. Кур'ан-ы Каримди туура окусаңар, түшүнсөңөр, Кур'ан-ы Карим бүт адеп көргөтөт. Ва иза маризту фахуа яшфин. Ва иза амразани фахуа яшфин деген жок. Түшүнүңөрбү? Мен ооруп калсам, Аллах Таала мага эмне кылат? Шифа берет dedi. Демек шифа берүүчү ким? Аллах Субханаху Таала. Кеселди да Алла берет. Бирок шифаны Аллах Субханаху берет деп айткандан билинди. Демек Алла Таалага ар дайым жакшы нерсе ниспат кылынат, жаман нерсе ниспат кылынбайт. Ошон үчүн биядихил хайр дейт. Иман калимасында биядихил хайр дейт. Хайрдын бардыгы Аллахтын колунда деп айтылат. Бирок хайр, шар бүт бар Алланын колунда. Алланын кудуретинде. Бирок шар да айтылынбайт, хайр да айтылат. Ошон үчүн халк кылынганда халк, шар, хайр бүт бардыгы хайр. Жакшы нерсе болсун, жаман нерсе болсун, анын халкы хайр болуп эсептелине берет. Алла дүйнөдө хинзир жараткан, итти жараткан, башка макулуктар жараткан. Бул бардыгы халк, бул хайр. Халк кылынганда хайрдын шарда бөлүнбөйт, бүт бардыгы хайр. Алла Тааланын бир себеп менен, бир хикмат менен баарын жараткан. Албетте кесипке келгенде кайсы нерсени, жакшы нерсени ыктыяр кылсаң, ал касбul хайр болот. Жаман нерсени ыктыяр кылсаң, касбul шар болот. Ошон үчүн бул жерде ва иза маристу фахуа яшфин деген адабан лилlah. Аллага адеп кылып туруп, эгерде мен ооруп калсам, мага шифа берет Аллахым деди. Бул канчанчы болду сыпаты? Үчүнчү сыпаты. Кудай ушундай болуш керек. Ооруп калсаң, ооруңа шифа бериш керек. Валлази юмитуни сумма юхyi. Төрүнчү сыпаты. Ал Раббим мени жаратат, кийин кайра өлтүрөт. Жаратып жашоо берет, сумма юхyin, кийин кайра мени тирилтет деди. Кабырдан кайра чыгарып алат деди. Демек, Аллах деген зат, сыйынымга татыктуу зат кандай болуш керек? Адамга жашоо бериш керек, дүйнөгө алып келиш керек, жашоо бериш керек. Кийин өлгөндөн кийин кабырдан кайра тирилиш керек. Бундай зат Аллахтан башка жок, мүмкүн эмес. Демек, ла илаха иллаллах. Аллахтан башка мабуд жок деген сөз өзүнөн өзү келип чыгат. Ар бир акылдуу адам, акылдуу тунук адам эмне кылат? Кудайдан башка Кудай жок, анын шериги жок экенин жөн эле билип алса болот. Ошон үчүн жөнөкөй сөздөр менен Ибрахим алейхиссалам түшүндүрдү. Валлази юмитуни сумма юхyin. Ал менин Раббим, ал мени эмне кылат? Мага өлүм берет, кийин өлгөндөн кийин кайра кабырдан тирилтип тургузат. Валлази ат'аму айягфира ли хатиати яумаддин. Жана 5-чи сыпаты, мен үмүт кылам андан кыямат күнү күнөөлөрүм кечиришин деди. Бул 5-чи сыпаты. Яни күнөөлөрү кечирген зат ошол Аллах болот деп атат. Силердин бутуңар күнөөнү кечирбейт, күнөө дегенин билбейт, эчтеке кыла албайт. Ал бут Кудай боло албайт. Ал Кудай, Аллах Таала кандай болуш керек? Менде күнөө кылса, мендени дагы күнөөсүн кечирүүчү зат ошол Аллах Субханаху ва Таала деп. Валлази ат'аму айягфира ли хатиати яумаддин. Ал Раббим ушундай Раббим, мен үмүт кыламын. Ат'аму үмүт кыламын деген сөз. Бул дагы балдар тавазуан айтты. Тавазуан. Пайгамбарлар магфурул лаху, кечирилген, маасум. Алар бейиште айтылган бүт бардыгыны. Бирок ошондой болсо дагы Ибрахим алейхиссалам не болот? Мен үмүт кыламын, айягфира ли хатиати яумаддин. Алладан үмүт кыламын, Аллах кыямат күнү менин күнөөлөрүмдү кечиришин үмүт кыламын деп атат. Демек, адам баласы эч качан амалга сөөнүп калбаш керек. Амалына сөөнүп, амалына таянып, ошо менен мен бейишке кирип калдым, бейиш болуп калдым деп, якыйнан өзүнө ишенбеш керек. Ушул сабак билинет. Ар дайым адам амал кылгандан кийин Алладан үмүт кылам деш керек. Я Алла, кемчилдиги көп, ошонун кемчилдиги менен чогуу кабыл кылгын. Мени кыямат күнү мардут кылбагын деген суроо не болуш керек? Дуа болуш керек. Ошонун негизинде Ибрахим алейхиссалам да айтты: "Валлази ат'аму айягфира ли хатиати яумаддин." Ал Раббим ушундай Аллах, андан мен кыямат күнү менин күнөөлөрүмдү кечиришилигини үмүт кыламын, арзуу кыламын, тиленемин деп Аллах Субханаху Тааладан сураганын айтып атат. Демек,
Ne boldu? Günölөргө жүрүүчү zat Allah subhanahu wa taala. Amal kılgandan keyin amalga sövünbөстөн Allah'ın rahmatıga sövünüş gerek. Ar bir adam beşe giredigan bolsa al amalı menen kirбейт деген пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem. Al Allah'ın rahmatı menen деген. Men dagın Allah'ın rahmatı menen beşe girem деген пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidul mursalin, aşraful enbiya. Rabbi habli hukmen velhiqni bis salihin. Andan keyin İbrahim aleyhisselam Allah'ın sorularına cevap verdi. Cevap bolgandan keyin Allah Taala'nın sıfatı kanday bolot? Kanday sıfatdagı zat Allah bolalat? Alar aytıp ketdi. 5 ereceni aytıp ketdi. Birincisi neken? Allazi halaqani fa huve yahdin. İkincisi huve allazi huve yut'imuni ve yasqin. Üçüncüsü ve izâ maristu fe huve yeşfîn. Dördüncüsü ve izâ vellezî yumituni thumme yuhyin. Beşinci vellezî at'ama en yaghfira li hati'ati yevmiddin. Mına uşul 5 şeyini aytты. Mına uşul gana Allah Taala'nın layıklı adamdardın zattın gana sıfatı bolat. Bul sizler aytkan Kudayыңарda, buttlarda bu sıfatlar hiç kimisi yok. Bul Kuday emes dedi. Andan keyin İbrahim aleyhisselam dua kıldı. Dua kıldı. Düşünüңөрбү? Duanı başladı. Rabbi habli hukmen ve alhiqni bis salihin. Ey Rabbim, bana hikmet, danışmanlık, akıldуулuk, bekem hüküm çıkaratan hükümdü ilimdi bergin. Jana meni salih insanlarga, жақсы insanlarga koşkun dedi. Rabbi habli hukmen ve alhiqni bis salihin. Deb İbrahim aleyhisselam dua başladı. Duanın adebi birinci Allah Taala'ga hamd sana aytılат. Anan dua kılsa, dua kabul bolat. Birinci Allah'ını maktaysın, keyin tilegingdi aytasın, Allah tilegingdi beret. İbrahim aleyhisselamdagı usul yerde birinci ne kıldı? Allah'ın tarifini ayttı. 5 ayatta bardığı da Allah subhanahu Taala'nın nesi? Tarifi. Allah'ını maktadı, sen jarattın, sen barıcını yok kıldın, sen şifa veresin, sen rızkı veresin, hayrat iltesin dep Allah'ını maktap, emi dua kılınat. Demek duanın adebi usul en birinci ne kılınat? Allah Taala'ga hamd sana aytılınat. Allahümme la nusni sana'an aleyk kema ente asnayta ala nefsik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ya Allah, sen özünü maktagандай biz seni maktay almayız. Birinci adebi duanın Allah Taala'nı maktayız. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytabız. Andan keyin dua kılasın. Allah Taala duanı kabul kılat. Duanın derecesi şonday. İbrahim aleyhisselam'dagın oşo aman kılıp başında Allah Taala'nı maktadı. Allah Taala'nın sıfatlarını ayttı. Keyin duaga girişip Rabbi habli hukman. Ey Rabbim bana hüküm bergin dedi. Hükümde ulamalar köp manasını aytkan, ilim degen, faham degen, hikmet degen, çeşim degen büt manası dolu. Ya Allah bana bekem tuğra çeşim bergin, bana danışmanlık bergin, akıl es bergin. Jana meni valhiqni bis salihin, salih insanlara koşkun dedi. Demek bana ilim bergin, akıl es bergin, oşol akıl es menen men seni tanıyın dedi. Şeyler menin atam, menin qowmum akıllı жоқ болғандан seni tanıgan жоқ. Allah akılını işletken жоқ. Oşun için seni tanıladı. Alar ne oldu? Adaşkan qowm boldu. Men dagın adaşkan qowm bolup kalbayın. Ne kılgın? Mağa dagın valhiqni bis salihin. Meni salih insanlara koştukun. Oşun için salih insanlar boluş için mağa birinci akıl es bergin, danışmanlık bergin dedi. Demek bu akıl es en çok nemat. Allah subhanahu Taala bergen nematlar çeksiz dünyada adam balasına. Oşonun içindeki en çok nemat daha bir nemat bu akıl. Akıl. Biz uşul akıl menen adamız. Akılın kança köp bolsa şonçoluk Allah'ın bergen nemati. Akıl menen Kudayı tanıysın, akıl menen ilimge yetişesin. Akıl büt bardığının açkışı bolat. Akıllı adam akılsız karaganda jogorop durat. Har taraftan. En çok bala, en çok jamanlık ballar bu cindi. Cindilik, akılsızlık, majnun, ahmak. Bundan ötkön özü jaza yok. Yazı billah. Allah Taala birödü ahmak kılıp jaratıp koygan bolsa akılsız kılıp. Bundan ötkön jaza yok aga. Bu çok jaza. Allah Taala mani jazalap koydu. Oşonduktan akıl çok nimet ballar. Kafirler akıldımın deyit, biroq akıldı emes. Allah'ını tanımayt. Allah'ını tanımagany öşol özü ne akılsızlık. Bu andan ötkön jaza yok bularga. Oşonduktan İbrahim aleyhisselam aytып atat, ya Allah'ım bana hikmet bergin, danışmanlık bergin, akıl bergin. Oşol akıldın nuru menen, ilimdin nuru menen seni tanıyın. Seni tanıyın, senin kudretini tanıyın.
Сага сыйынып, туура жолдо болоюн деп Ибрахим алейхиссалам сурады. Ошондуктан Аллахтан сурагандай Алла акыл эс бер деп сураш керек. Туура акыл берген, туура түшүнүк берген, туура чечим чыгара турган акыл берген деп Аллах субханаху ва тааладан сураш керек. Rabbi habli hukman ve alhiqni bis salihin. Rabbim bana hikmet bergin, bana danışmanlık bergin, ilim bergin ve alhiqni bis salihin. Jana meni salih insanlara koşkun dedi. Ve alhiqni bis salihin. Bulda İbrahim aleyhisselam tavazusu oldu. Olsam İbrahim aleyhisselam Abul Anbiya. Büt peygamberlerin atası. Peygamberlerin başında duran İbrahim aleyhisselam büt peygamberlerin urpağı İbrahim aleyhisselam'a barat. Peygamber uzağı İbrahim aleyhisselam'a barat. Peygamberlerin atası bolgan insan oşondoy çoğ ulul azm peygamberlerin içindeki en ulul azm Halilullah Allah'ın en yakın dostu İbrahim aleyhisselam aytdı ve alhiqni bis salihin meni jaxşylary koşkun dep atat. Demek bu jerde dagы ne kıldı? Tabazu kılıp atat. Men jaxşymyn, başkalar mağa kelip koşulsun degen jeri jok. Aslı oşondoy. Salihinlerden başında durgan İmam İbrahim aleyhisselam. Başkalar ошого барып кошулат. Биз барыбыз тиренебиз Алладан ошо кошкун деп. Бирок андай деген жок. Жумланы өзгөрттү. Валхиqni bis salihin. Мени салихиндерге, жакшы адамдарга кошуна кылгын, аларга кошуп койгун, алар менен жанаштыргын деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылды. Ошон үчүн ар дайым Алланын астында абдият, тавазу ушул сыфат Аллага жагат. Менмин деген сыфат Аллага жакпайт. Ар дайым ким өзүн кичикпейликке алып, мутавазы болсо, кичикпейил болсо, Алланын кулумун деп сезсе, Алла ошону сүйөт. Демек бул жерде чоң сабак барыбызга ва алхиqni bis salihin дегенден билинди. Демек имамул анбия, пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам айткандан кийин силер менен биз кимбиз? Сөзсүз түрдө биз айтышыбыз керек, Алла бизди жакшыларга жанаштыргын, алар менен чогуу кылгын деп дуа кылышыбыз керек. Мен жакшымын, калгандар жаман деген болбош керек. Мен эле бейишe кирем, калганы кирбейт деген болбош керек. Түшүнүңөрбү? Канчалык адам ибадатка, илимге бекем болсо, ошончолук ага табазу келиш керек. Ошончолук ага абдия сыпаты келиш керек. Ошондо ал илими, ибадаты пайдалуу болот. Барган сайын көтөрүлүп эле өзүнү бир жылдыз сезип эле башкача бир махлук же фериште сезип калса, ана язбилла анда анын ибадаты, анын илими ага зыян берет. Ал пайдалуу илим эмес, ал зыян алып келүүчү нерсе. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам дуа кылып, "Я Алла, мага акыл эс бер, мага илим бер, илми нубувват бер" деп отуруп, акырында "Валхиqni bis salihin" мени жакшы адамдарга жабыштыргын, ошолорго кошуп койгун, менин жүргөн адамдарым жакшы инсандар болсун деди. Андан кийин үчүнчү дуасы "Важa'alli lisana sidqin fil akhirin". Важa'alni lisana sidqin fil akhirin. Жана мени кийинки келген муундарга үлгү кылгын деген сөз. Лисана сыдык деген үлгү деген маанасына айтты. Чыныгы сөз деген, тил деген сөз. Чыныгы тил деген сөз бул сөзмөз которгондо мунун маанасы үлгү деген маанасы. Мени үлгү кылып калтыргын деген сөз. Түшүнүңөрбү? Важa'alli lisana sidqin fil akhirin. Мени кийинки келген муундарга үлгү катары калтыргын, мен үлгү болуп эстесин эдемдей адамдар деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылды. Демек уламалар айтат, бир адам жакшы амал кылып, ихлас менен кылып, ошо ихлас менен амал кылгандан кийин анын кылган иштери айтылып, элдерде тилдеринде айтылып жүрсө, бул дагы ихласка каршы эмес, бул дагы жакшы нерсе. Эгерде риян кылган болсо, кийин рия кылган үчүн элдер мактап айтып жүрсө, ал лисана сыдык эмес, ал үлгү эмес. Ал ага азап болот. Түшүнүңөрбү? Ихлас менен кылды, Алла үчүн кылды. Бирок Аллах Таала эмне кылды? Кыяматка чейин аны ысмын калтырды. Анын иштерин калтырды. Аны жактырып, элге үлгү катары калтырган болсо, анда бул лисана сыдык болот дагы. Алла субханаху ва таала эмне кылат? Буга савапторун бере берет. Демек бир ишти кылганда, кайра айтамын, ихлас менен кылып, кийин элдер зикир кылып айткан болсо, бул жакшы нерсе. Ихлас менен эмес, рия үчүн кылган болсо, анда ал азап. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам айтты: "Важa'alli lisana sidqin fil akhirin". Мени кийинки келген урпактарыма, муундарга эмне кылгын? Мени үлгү кылгын. Жакшы мени чырайлуу сөздөр менен эстей турган кылгын деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылды. Алла Таалам дуасын да кабыл кылды. Алла Таалам эмне кылды? Дуасын да кабыл кылды. Ибрахим алейхиссаламдын башка сүрөлөрдө айтат, сенин дуаңды кабыл кылдык дейт.
Kabul kılıp ne oldu? İbrahim Aleyhisselam'ın büt emgekleri ballar kabul bolgan. Misalı, sahabalar so'raydi, ya Resulallah, o ma hiya uzhiyaga kelgende, o ma hiya uzhiya, mana uzhiyalar, qurbanlıklar emne deb so'rab berishadi payg'ambarimizdan. So'raganda payg'ambar aytadi, sunnat abikum Ibrahim. وما هذه الأضاحي يا رسول الله وما هذه الأضاحي يا رسول الله бұл құрбандықты емнеге соябыз бұл қаяқтан келген мәселе дегенде сүннәті абикум Ибрахим түсініңіз бе бұл атаңар Ибрахимнің сүннәті деген ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне кылат канча курбандык союлса ошо курбандыктын союудан бир үлүш толук үлүшү Ибрахим алейхисаламга барып турат себеби эң биринчи курбандык кылып өзүнүн баласыны Исмаил алейхисаламды курбандыкка чалган ким İbrahim Aleyhisselam. Allah Teala manı kaldırdı. Lisana sıdık kılıp kaldırdı. Kur'an-ı Kerim'de ağızda besitirildi. Kıyamatkaça aytılınat. Hazır kurbanlık gelgende de uşul okuyanın büt bar aytat. Meşrik'e varsan büt bar uşun aytat. İbrahim Aleyhisselam bunday kılıptır, bunday kılıptır, bunday kılıptır. Şeytan geliptir, başka kılıptır dep. Andan keyin balдар şeytan kelgen жерler. Andan keyingi enebizin bayağı Hacire enebizin demesi Safa Marva'da kılgan kurbanlıkı büt bardığını Allah Teala kaldırıp koydu. Uşul İbrahim Aleyhisselam duası menen "Vece'alli lisana sidqin fil ahir." Meni keyingi buğunga, keyingi urpaklar meni ulgu kılsın. Meni oşolar jakşı zikir menen, jakşı ısım menen eslesin dep dua kıldı. Allah Subhanahu wa Taala bul duasındagın kabul kıldı. Andan keyin üçüncü duası "Vece'alni min varasati cennetin naim." Ya Allah meni özüңdün berekeli bolgon beyişiңdin miras koru kılgın dedi. Cennetin naim, naim nimetten alıngan. Nimetleri tolgon, tolu başkan, berekeli olgan beyişiңdin ne sığın? Miras koru kılgın dedi. Demek İbrahim Aleyhisselam dua kılgandı dağın ürgötü ötedi. Düşünüңөр Allah'dan ne dep suraş gerek eken jakşı desilerdi. Dünyanın emes, köyrök ahiretти. Ahirette dağın jakşı adamlar men çoğu bolgondu. Ölgöndөн keyin dağın artığından senin jakşı eskesi adamlar bul dagı jakşılıkты bir nişanı. Bulardan bardığını İbrahim Aleyhisselam bu duasında aytıp ketdi. "Vece'alli lisana sidqin fil ahir." Negesi Allah'ın dostlarına Allah üçün koyet varlar. Peygamberler kıssasını okusaňar büt bardığı ülgü katары kaldırgan. Sahabalardan hayatı sahaba okusaňar ülgü katары. Andan keyin mujtahidinler, tabiinler, tabiinler, awliyalar bugünkü günge çeyin büt bardığını aytsaň ne kılat jüregiň jylyt. Okuyasyny okusaň. Jüregiňe dem beret, күч beret. Sebebi alar bardığı ihlas menen kılgan, alardan kılgan nesesi büt bardığı Allah Taala'nın ülgü katары kaldırıp koydu. Düşünüňörbü? Başkalarda okusaň okuysun, okmasaň okbaysın, eslinden çıkıp ketken. Biroq awliyalar, Allah'ın dostları, salih bendeler, peygamberler, sahabalar alardan nesi ömür bayanı büt bardığı yazılıp tiri turat. Alar ötüp ketken bolsa dagы alardan atı öçkön jok. Özü öçtü, ötüp ketdi, biroq atı öçkön jok. Sebebi Allah Taala jakşı insanlar üçün kaldırıp koyat. Oşolardyň başynda kim turat? İbrahim Aleyhisselam turat. "Vece'alli lisana sidqin fil ahirin. Vece'alni min varasati cennetin naim." Ya Allah menin özüňdün berekeli beyişiňden miras koru kılgın dep dua kıldı. Andan keyin atasyga dua kıldı. "Vagfir li abi innehu kana minad-dallin." Ya Rabbim menin atamdy da keşirgin, albette al adaşmışlardan boldu dedi. İbrahim Aleyhisselam atası bul balдар müşrik bolgan, butparast bolgan. Dinge kelgen emes. İbrahim Aleyhisselam köp dua kılgan. Dua kılabergen. Davat kılganda atası kuup çykkan. Kuup çyp ahyrda aytkan "Vahjurni maliyya." Tahada okuduk bu, Maryamda kelet ha. "Vahjurni maliyya." Köp möhlet maga jakynda kelbegin degen. "Salamun aleyk. Sa'astaghfiru laka rabbi innehu kana bi hafiyya." Kuup çykyp atat, atası balasyny. "Salamun aleyk." Sizge salamatlyk bolsun, tınçlyk bolsun. "Sa'astaghfiru laka rabbi." Siz üçün men Rabbimden ne kılam? İstiğfar dileyim. Keçirişini dileyim. "İnnehu kana bi hafiyya" dep İbrahim Aleyhisselam ketet. Oşol negezinde İbrahim Aleyhisselam ne kılat? Kayra asasına dua kılat. Allah hidayet berek iman keltirsin, musulman bolsun dep dua kılat. Oşon Allah Taala aytdy. "Vagfir li abi innehu kana minad-dallin." Atamdy keçirgin, albette atam adaşuşlardan boldu dep İbrahim Aleyhisselam Allah'a ayırlat. Bul dua balдар İbrahim Aleyhisselam başında davat kılat.
Кийин иман келтирбейт. Анан атасы bir күн каза болуп калат. Каза болгондон кийин дуа кыла берет Аллахтан. Мүмкүн иман келтирип калган болушу мүмкүн, Алла билет деп дуа кыла берет. Анан Аллах субхана ва таала аят түшүрөт. Wa ma kana istighfaru İbrahim li abihi illa an maw'idatin wa'daha iyyah. Falamma tabayyana annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu. İbrahim'din atasına dua kılganı al kaçan ede atasının imanda küfürde ölgөнгө чейин болчу. Atası Allah'ın düşmanı degenden keyin toktotkan duanı. Tabarra'a minhu. Düşünüyorsunuz mu? وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ إِلَّا أَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ Al-bâya mev'ide. Seestağfiru leke rabbi degen mev'idesi. Men sana Rabbimden istiğfar dileymin degende. O şonu atkardı valası billetini. Felemma tebeyyene lehu anne aduvu lillah. Değil mi? Ha? Keyin Allah'ına düşman ekeni bilgenden keyin tabarra'a minhu. Balası bezar oldu. Balası dua kılgan yok deydi. Düşünüyor mu? Oşolduktan bu yerdeki duası, oşol başında Allah Teala'm ayat çürgөнгө çeyinki duası. Oşol vakıtta İbrahim Aleyhisselam özüne dua kıldı, ardından ele balasına, atasına dua kıldı. Ya Allah, beni atamdan keçirgin dedi. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Jana elin bari kabırdan turgan uçurda beni korkulbagın dedi. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Elleri bari kabırdan kayra turat da bahs ba'dal maut. Oşol uçurda beni kordobagın dedi. Hadislerde kelet, rivayetlerde İbrahim Aleyhisselam'ın atasını kıyamatta turuzap kelet. Atasını köret. Betleri tülөгөн toprak baskan avalda kelet. Anan İbrahim Aleyhisselam köret. Allah Teala'm İbrahim Aleyhisselam şu duasını kabul kılıp yevme ne dedi? Ve la tuhzini yevme yub'asun degen duanı eseptir. Allah Teala'm İbrahim Aleyhisselam atasını başka bir canavarını türetip aylantırat. Anan bir canavardı dozakka salıp koydu. Düşünüyor mu? Oşol duasını kabul kılat, oşol bayağı atasının dozakka kirgenini görüp kıcalat bolbosun dep Allah subhanahu wa taala duasını da kabul kılgan, atasını alıp gelip başka canavar süreç ötközüp anam ne kılat? Dozakka kirgizip durat. Düşünüyor mu? Demek İbrahim Aleyhisselam dua kıldı. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Beni elder kayra tirilgen günü korkulbagın. Beni şarmanda kılbagın degen söz. Demek dua kılganda dünyada soray berbesen, ahirette soraş gerek. Köylük ahirette. Düşünüyor mu? Allah bu dünyada ahiretin yaxşılığını bergin. Bu dünyada şarmanla kılba, ahirette şarmanla kılba, bu dünyada kordoba, ahirette kordoba dep dualar kılış gerek. Oşun için İbrahim Aleyhisselam ahirinde ve la tuhzini yevme yub'asun dedi. Andan keyin kıyamet günü kanday bolat? Kıyametin ahvalı kanday bolat? Oşol boyunca Allah Teala ayetleri bayandap atat. Yevme la yenfa'u malu ve la banun. Kıyamet günü adamga malı, mülkü, baylığı dağın bala çakası da payda berбейт dedi. Yevme la yenfa'u malun ve la banun. Al günü adamga mal jana bala çakası payda berбейт dedi. Maldı birinci aytты, keyin bala dedi balдар. Mal ve la banun dedi. Demek en birinci adamga özünün tapkan baylığı payda berет. Bul dünyada adam bir düşar bolup kalsa, oşo baylığı menen kurtarılат. Anan öz jetpey kalsa baylığı bala çakası menen oşolar menen, oşoların küçü menen kurtarılат. Allah Teala ayttat, kıyamet günü bolgondo hiçbir mal, mülk, baylık payda berбейт. Wala banun, bala çakaң dagın, balaң, nevreң, alar dagı sağa ne kılbayt? Payda berбейт. İlla men atallaha bi kalbin salim. Kim Allah Teala'ga taza жүрөк alıp kelgen bolsa, taza жүрөк menen kelgen bolsa, mına uşul gana payda beret. Andan başka hiç kimge anın baylığı, anın bala çakası payda berбейт dedi. Demek kıyamet günü başkaça gün bolat. Al bu dünyada emes. Bu dünyada birdeki olup kalsa akça menen kutulasın, tuğanın menen kutulasın, balaң menen kutulasın. Biroq ahiretten de emes. Ahirettin mizanı başka. Al jerde illa men atallah bi kalbin salim. Kur'an'da aytat: "Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve banihi. Likulli imri'in minhum yevme izin şe'nu yughnihi." İlâ ahiril aya. Oşonduktan al jerde hiç kim bir-birine bir payda bere albayt. Bir gana illa men atallaha bi kalbin salim. Kim taza жүрөктү alıp kelgen bolsa, salamat жүрөктү alıp kelgen bolsa, oşol gana payda beret. Salamat жүрөк degende ulamalar aytat, bul degen söz şirkten taza, nifaktan taza. Anda şirk jok bolsa, küfür jok bolsa, munafık bolbosa, uşul жүрөк taza жүрөк деп aytılат. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala başka yerde fi kulubihim marad degen.
Bakara'da kelet. Fi kulubihim maraz, münafıklarga aytkan. Alardın jüregi oğrukçan deyil. Alardın jüreginde oru var degen. Demek bul küfür, bul şirk, bul nifak, bul oru. Oru. Demek alarga küfürde, şirkte, imansız kelgenlerдің büt bardığını kıyamet günü ne kılbaydı? Payda vermeydi. Alardın malı mülkü dağın, başkası dağın eş degesi payda vermeydi. İlla men atallaha bi kalbin salim. Birinci manası şu. İkinci manası balдар, жақсы amalları kılıp, ihlas menen kelgen degen manası da var. Biriyle şirkten taza olup kalbastan, münafıktan taza olup kalbastan, жақсы amalları da kılgan, ihlas menen kılgan. Uşul ihlas menen жақсы adam, amal kelgen adamdardı, gana Allah Taala ne kılat deydi? Kutkarat, oşolorga gana payda beret. Andan başka hiçbir amal aga payda vermeydi degen. İkinci tafsiri de var. Buldağa tora. Yevme la yenfa'u malu ve la banun. Al kıyamet günü adam balasının malı degen baylığı, mülkü cana bala jakası payda vermeydi. İlla men atallaha bi kalbin salim. Kim taza jürek bilen gelgen bolsa, oşol taza jüregi gana Allah Taala'nın aslında payda veredi. Ve uzlifatil cennetu lil muttaqin. Oşol kıyamet günü bolgonda 5 muttaqin adamlar üçün jakın görsötület. Jakındatılат. Uzlifat qurribat manasında. Jakın alıp gelinet 5 muttaqinlerge. Ve burrizatil jahimu lil gawin. Jana jahim, jahannam, dozok gawin adaşkanlarga ne kılınat? Görsötület. Alarga görsötület. Ve qila lehum ayna ma kuntum ta'budun. Oşol vaqtda em suralat. Ayna ma kuntum ta'budun. Sizler sıyıngan Kudayыңар kana deb aytılат. Sizler dünyada sıyırım жүргөн Kudayыңар buttaringар kana emi kayakta turat deb alarga suroo berilet. Ve qila lehum ayna ma kuntum ta'budun. Sizler ibadat kılgan Kudayыңар qayerde? Min dunillah. Allah'ın taşlap koy başka sıyırgan Kudayыңар kana. Hal yansurunakum aw yantasirun. Al sizlerge jadan berebi, jiyalar özlörünü jadan berelabı deb suroo berilet. Hem kıyamet oldu, eldin bari tarazıga gelip otat. Hem oşol jerde kana baya Kudayыңар. Bugün sizler sıyırın жүрген Kudayыңар sizlerge oşol günde payda berer. Hal yansurunakum aw yantasirun. Sizlerge payda berelabı, je özlörünü kutkarıp özlörüne payda berelabı. Fakubkibu fiha hum wal gawin. Demek jok. Şey payda vermeydi. Al boğan bu cemaat al eşkimge payda vermeydi. Qalu fakubkibu degen söz veya betimenen. Aların bardığın betimenen südürüp wal gawun adaşkanların bardığını ve cunudu iblisin şeytanın askerlerini acmaun büt bardığını Allah Taala ne kılat eken dozakka kırıp salat. Şeytanın askerleri anan berigi kimler? Kudayçalar, butlar büt bardığını Allah Taala top durup südürüp aparıp korkugan avalda ne kılat? Jahannamga taşlap salat. Düşünüңөрбү? Fakubkibu fiha hum wal gawun ve junudu iblis ajma'un. Qalu ve hum fiha yahtasimun. Emi alar oşol jerde aytışat eken. Yahtasimun bir-biri menen talaşıp atkan учурда alar bir-biriге aytışat eken. Ne dep? Tallahi in kunna lafi zalalin mubin. Allah'a ant içebиz. Allah'a kasam, albatta biz açık adaşuda жүргөн ekenbiz. Biz açık adaşkan ekenbiz. Biz bular Kuday dep sıyıngan ekenbiz. Bular hiçbir payda vermeydi eken, ziyan vermeydi eken dep bardığı bir-biri menen jemele, bir-biri menen uruşat. Düşünüңөрбү? Tallahi in kunna lafi zalalin mubin. Alar oşol jerde bir-biri menen talaşıp uruşat deyit. Albatta biz açık adaşuda bolupbuz. Fama iz nusavvikum bi rabbil alamin. Kantip biz selerdi Rabbul alamin. Allah Taalaga tegen koyupbuz. Allah Taalaga barabar kılıpbız. Kudayda dep sıyınıpbız. Oşuntu biz adaşıpbız dep bardığı ökünüşet. İz nusavvikum bi rabbil alamin. Ve ma adallana illa'l mujrimun. Jana aytışat eken bizni mujrimler, bizni günökörler adaştırdı. Uşular adaştırdı dep bir-birini günökör deyip ne kılışat? Jemele başlaşat. Ve ma adallana illa'l mujrimun. Fema lana min şafi'in. Alar aytışat eken emi bizge şafaat kılıçı jok. Bizge ortamçı boluçu jok. Wala sadiqin hamim. Bizdin jakın dosubuz da jok deydi. Sebebi musulmandardı al jerde ne kılat? Şafaat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kılat. Ulamalar, şuhadalar, sulahalar şafaat kılıp kete beret. Sadiqin hamim bolat. Oşonun bereketi menen musulman ne bolat? Biröөнүн şafaati menen bolsa dagы 5'e giret. Emi bugünkü күндө bizge gelsek biz deyit. Bizin hiçbir şafaat kılıçыбыз jok. Ortamçı jok. Wala sadiqin hamim. Bizin jakın bizge küygön dosubuz da jok.
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Oşon üçün hem bizge başka yol yok. Eğer de bizi bu dünyaya kaytarsa Allah Teala, hayra yaşa verse فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Biz Müslüman bolabız. Söz Müslüman bolabız. Müslüman bolup жақсы амалдарды кылабыз деп, ошол жерде эмне кылышат? Аттейин кылып алар өкүнүшөт. Demek Müslümanlar al жерде günökөр болгон болсо дагы башка бир пайгамбарлардын, салих инсандардын, шахиттердин берекети менен бейишке кирип кетиши мүмкүн. Kafirlarga anday mümkünçülük de yok. Şefaatçı da yok, ortamcı da yok, Allah'ın yakın dostu da yok. وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ deyip ümitlenişat. İnne fi zalike la ayet. Allah Teala'nın ayetler. Usul aytılgan nesirlerin bardığında çok belgileri var, ayetler var, kelimetleri var. وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Biroq alarning köpü uşunday bolsa dagı musulman bolbayt deydi. Oşol wagtda musulman bolgan emes, azırdağı musulman bolgan emes. Turabı bolup peygamber aytып, peygamber kitap boladigan bolsa, sen uşular barın açsaң dagı ahli Qurayş'nin köpçülüğü iman keltirбейт dedi. Ve inne rabbeke lehuvel azizul rahim. Elbette senin Rabbin al aziz ve rahim. Bu iki sıfat, birinci sıfatı celal, ikinci sıfatı cemal. Allah Teala'nın iki sıfatını toplap koydu. Elbette senin Rabbin aziz. Oşun için kordu aparıp, dozakka düşürüp korkulat. Al-Rahim, Müslümanları keçirip, ne kılat? Öz rahmatına alat.